serete ke kora Chinsa ranchi twagete baka tukumetinga ningi baka chipaka magena turutire bakaira chisoda bakaira baka mandazi nchara barenge ono tukumetinga gake serikali nabo bugimoto chikomenya chimoto ga ngubuli gake obwana bwa mwanya bantu mburubi onye chikura chiwaku chobo choryoboke esegi yabe style kamuni na kibona 2027 yera achebe noyo gukora yayiga gakino murai gusena kinga kientu abasibati turi Kenya nsemo tutegemere tusomya abana baitu ntu aringi na mangana mangi iguru yechikura ya serikali eturigereri buya senge njobo obochori mbukaroro na kiru muntu atwara adabu yaye bakangureme sesime kuma gatiba sanje arengoro naba ngiteba gutesime na chetengarika kaenda polisi ngaripoti kuberi na nyakonyora ende yose manyana ni ngumyete kyagera na anyi tunaenda bombo atara ne bintu byane binge byasaretiwe kyagera mbachete na matoke n'iki cyaba kinegete bigo bayitere ne bintu togokorere byasara ne kironi togosaba ende ngakitokuira ne kironi bagoje bagaswe bujerime aboro bayimugete bakayimo Kisii and X2 water storage ya 128 GP alafu bakayimo kyomoro bwigas edroba karusingira 8300 oro bagateke rokie bujeri bagatama bo Kigali bakagenda sinyanya kingi tkochi agrofet abachi siaretinze bago tyakirege ntuko Kigali. Mwemse mochare bwe gode ya Nyansiongo Muske Jackson Mogusumo Jumbe nigo agikere chibura buru echo ase abantu bategerertu nechinkomana bayiga bande gosire nibo yabo asaborire abonchurire yabo gosabwa amabera mogusu niga mochire gati ya baraina bayiga bana siasa anemuno kurekia ama Ekeonga ODM bakagere buna nabo barete chibura buru echo asama lieta no mheshimiwa Jackson Mogusumo Jumbe oyo romo chore bwe wodi ya Nyansiongo chikura cyage tu tarehe 27 abamintu barure birero wetera mangana baeterete echinechi nsarachi atigarete abantu baitu bareko gotisherwa ngambati gwaka chikura igo nkuburiga abantu abajete nechi nsarata baki kura che wodi ya Nyansiongo n'abantu bajete okoba yekyombe kurukunga UDA kero koreta abantu nechi nsara bachekora sabantu baitu omugusi asomugusi faida kyokonyora ekero wito mwana omino faida nera abana baminta abaibire abande baibire chisimi okoiro muyo police pucheri kwaire tuanie karemarete ona etari chisambi urojo kwiba kuru Nyansiongo ga tiga abantu banje basiko muskimatiangi ambuoye chikura gichiko borigu aya na matharau ekero bagocha nechi nsara babetereria abantu baito ngabakire UDA ene bedroom yo Muske Fred Matiang'i no na abanyapanyi biashara aba bayumiyete nkobeka na torama buna barai bari bagosiro Muske Matiang'i torigenchera toba compensate ekiagera na muchaka ko ba compensate chibese chichino already cheragereirie ntwe totayeta abana bafanyi biashara totayeta biashara byabo bisire tigato bakorera umuchango mugaso igoro tobae tobabaira ni biashara byabo ekiagera ne haki yabo bare kurigi yogochora umurai no ane chibiche chimwaro chenga chiabe kirunga twabwatanira amaboko na babo soro uri no bosoku bachete go totebinga gakimwa tobua twasinyuru gotara twasinyuru kibago tebyo moneno obo chibese baetu bagacha bagasiarama njiara takura inchira teyo umuntu gukurute nsareye nane murachake gukwana nikosekanare kurabe te kunyare kana mwanje gakire ngatukwana n'abantu aira ningira undi asoherese njya gutubuli tigamba tebinga inchende imara ne timu Matiang'i togosimama paka 2027 tomusire torore ngobeire umurai wese ngwanja muringa Matiang'i ne umurai. Mwaziri w'Ekisemi Julius Migosi ogamba nigakwanira omukia bwa serikali anemono okugendera gusira chisukuru cy'obubundi gose chitivet erikonekia buna aborokiwa b'ekisukuru ekyo ngonyora bare amaigerio arabakonye ase akwanire monjurire ewizara y'Ekisemi yabekire ose yakorire ase ensemeyo okwana korwa Kenya School of TVET imiagilgil omochie o Nairobi chinga kicho moyiga bwo kobekera aborokiwa cy'ugutu Migosi nigo arete buna
Amegerio aborokiwa wakwegwa anemona wabech TVET nigo akogendana n'omorobero osibet nabo igo egento kirache kubairira barabo konyora amabaga yemirimo ashiro yabono. The government, through the support of His Excellency the President, continues to implement reforms to align technical and vocational education and training to industry demands, innovation opportunities, and pertinent skills required for national growth. This transformation has been as a result of collective efforts anchored on the conviction that our young people must be equipped with industry-driven skills. The reforms are designed to increase access by constructing and equipping more TVET institutions. The enrollment in the public TVET institutions increased from about 406,000 in financial year 2023-2024 to over 700,000 in financial year 2024-2025, with our target being to grow the enrollment to 2 million by the end of 2026. The reforms are also designed to ensure that TVET offerings are offered and aligned to the demands of industry. Since 2023, the government has been implementing the competency-based education and training in our TVETs. The focus of CBET is on ensuring that trainers participate actively in practical skills-based training that prepares them for the job market. This year, we have enhanced CBET by modularizing the curricula into short, examinable, and certifiable competency units, leading to micro, part, and full qualifications that are implementable within 3 to 6 months. The prioritization of core practical areas has resulted in shorter durations for skilling and also lowered the cost of training. Modularization will help produce job-ready graduates within industry and with industry-relevant competencies and market-specific skills. Nara yo kore Ekeonga Chinsa Ikomi asenchira yo bwenge korinda yo negatiari Matildo baigwa agenda to kwariganira akoretere ibere na boigo inyechobot kubwarero asenchira ere yo bwekero njenkatere Nyaboga Vanessa Nyaboga kurwasomo na bo imanyiro twaro borigire borobya ne marogo ba ebwate amaseseni amangi na boigo entoereru tomra nerit kore ankyo. Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea, waliofunzwa na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea.
Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0719594048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo and more for $4.50 per month.